Mama, ngibona libhabhathisiwe namuhla. Lizwa njani ngokubhabhathiswa? Ngijabule kakhulu. Yikuyini okwenze la khetha lona sona lesi sinqumo sokubhabhathiswa? Yikuthi nxa ngikhangele senze sengingaka ngibona ukuthi ayikho enye indlela engabahle engifanele ngekhetha ngaphandle kokukhetha uNkulunkulu. Khona libhabhathizwe sokutheni, ngubani olivakatsheleyo laze la decide ukuthi libhabhathiswe? Isoti ngathi ukuze sikhethe lolu hambo sisuke lalo khatshana ngabo pastor abereje labo obethera lo thambani lo munye ngathi ubaba ngiyaqala ngakho wagcina sesithini eku-introduce kithi, sagcina sivakatshelwa ngu-Elder Ncube lo baba uNdlovu lo Mkharathi, baba buye basiguqula okuzwayo. Hayi, siyabonga. So emulini yenu labanye nje abangabe belilalele abangakakhethi lona leli isinqumo lithini kibo? Ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi angana ngangena phakathi kwenhliziyo zabo nxa sithi siyabaxelela ngalolu daba lwesabatha baluzwisise kungene phakathi kwabo. Mbona lilo dade ome eceleni kwenu, mbani lo? Ngumzukulu wami. Ngumzukulu. Linjani dadewethu? Uzizwa njani ngokukhetha ukuthi ubhabhathizwe? Morokufara. Okay. Wazhinji these days wechidoko we-age yenyu hawasi kuona importance yekubhabhatizwa, mungatiwo kwavari? Naika. Hayi, zvakanaka. Thank you so much.